Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ki arngot ki MLA ka seng HSPDP kata uba renik ton lengdo uba de MLA ka maukarwan uba bat ru menta kum umentri haka sorkar jela bat uba samlen malngyang MLA ka soyong constituency kim shim lapoi haka jinga kenduk lang ka Central Executive Committee ka seng Hill State People Democratic Party habakren bat uba ki pi pangyang uba de president ka seng HSPDP hadin balawai ka jinga lang MLA hostel Shillong kabala long mentagasngi ulapan pau bakini ki arngut ki MLA ki klempoi kadau kadai namar baki bonkam halor ka jingpen kre uba renikton banyak hunno nakaseng UDP haki election MLA haus nem 8,000 arpolai uba pangyang ulaong bahadu menta dan jingtip AA Henry onsa shai tat onda ki nongket kam kamau kerwan kem sakhot ya ka jingalang Dara piong mentaba kidan ki dalam tak election kini ki arngut ki MLA ki dang tiket na MNP ko ban yus ni MNP mata to nila yo ke jing ya pani sai lo ki arngut ki MLA ki ba ki ong ba ki nang pan tiket ni ki pan shu dia kata it is too early ni bangun juba nama ba hadu menta ka sini ba arngut ki dang day official MLA jong ka party SSP lain no taradu ba ki labu no ko resign mo lani la parti ko may parte ni kayo ba hindi issue kasi yung habay day ba ki MLA sa kimta si kindan haniga si kamtam way MLA regional secretary way day MLA regional secretary way organizing secretary vice president de haknya kani kecing bomdon juga di MLA spesifikasi UI ini gindan tak sih semo jadi udah di kampung rakyat nggak kontak lagi nggak keren lagi jadi gindan di kampung rakyat jadi teman tak sih kamu pada bagi apa sih Malaysia MLA juga parti yang ada kata officially clearly bagi dari MLA juga parti hukum ke parti itu bagi dapat than ya kata mau jin perkab orang balik si Malaysia si kumpan juga tiket ni lah orang sih agak portan batai la ruang kumputer seperti ini hingi ba ka kubar ba bat kino kasan barne kila rung UDP te pipat hadu menta pin kertong em sama kerwat ni jengte ba pin kertong sama kerwat bro oh hagar bere bakata ngidang ayo ya kejintip ke basai na mau kerwat area unit ba udon ke belang ni te ya kane ngintip kamba anda ba kila kot ke meeting setai kendai trik dengan yuk kambahan lagi berdaya ya ka information no jom kini nak hitam jom leaders jom parti nama lawan orang Malaysia kita kena join tu berkait kita milut bagi don tu kita balik kita don kita sah lagi nak hitam bagi kita jom parti isu kwa yo jing shai na pay sakawai bali barinik imi no an SPDP haba yo ministero bali rung no sak UDP kai ke jawai IFP simply nak tahu balik kimi nak parti tengi terpad ya fi ba kin kam kin leban pani sai lagi mani debit option ini kung ka party ho ila kala ya kini ko war kini di arwot ke mali kinu min kun shuna SSP ipan jing sai na amaki ya kani ngin ngan ku belum mandai ni don ka konstitusi ka parti yang area unit kemudian tim kita kemudian leaders ju te kumbo ong makrowat ngitip kamha anda ba maki kila kod ini ban one dan le penduk ni yang keren tengin tip let's say kata apa patam ni tapi ban syutip kumina sui pada yang snow parti kelam dah step in you know mo proper mana pada kamu tarai kita ki mene pikiran cepong ta banjet presiden tarai kin ko ngu biang ipi bagian jet itu presiden kecing bom kumu kata kesong ini kade ka you know the authority and you know the mandate of the party abangi came officially the party MLA is which one ngi dapat job itu nak party they but on the question but on ke go come it doesn't arise at all they think of party he respect ki but ni khenye ki ba kilong ki ta ki mi khmat ki ba ni sai te ni da ka jing da ka jing te jing ulang ke party kalau ba ni sha pada implement ba ki le kam na ko ta ba party ke sai atau ka ni ka jing tmu jong ni ki arngut ki MLA jong ka HSPDP ban ni no na
parti. Itu kan kita nih yang ke HSPDP ya kan ke election arja pula. Iya kali ke Cinghami, orang tamu, di MLA nak parti, laju jalan pun boleh ke Islam ke parti ke Cinghami. Bat kalau ji orang pun sin orang bagai ke parti ke laban, dua bor ke bakimi, tapi jing dua bor het kadang ini mongi ya job kamu kalian ini Islam orang pun kata, tenrai pada orang kan kata kan ban orang ke parti Cinghami. Kam survive ini kam yo kambun yang dia mereka kata kam deh ya di nomor fi susutna bagi wiki parti dan tak kira yo lebih mak dengan Jepang biar mi baru kau ikut kongres ini jadi kita deh ke parti kita berjumlah hari ini terus ya tinggi supply lagi dat mi hang tak kesini organization juga ni ya tray sitom but ni lah persang tray kalau kamera bangin yo kambun ki MLA cùngกับparti trai ke belakang santu sautli Islam, bahkan ini Islam yo ya ke mandate ke bakam ha bagi tu ki paket khususi ki bamangi klaim lepa ni dan kerman sekian banyak bakin ayat kampun pada ki MLA ya kan ega Hatu nak kalian joki presiden pi persang ni am keren bakini ki armut ki MLA bakin reconsider itu naga rai joki ban ni naga seng HSPDP. Teh kecil kuat yang bentuk rumah rasi kata lelai, ni kontak, ting hoi ngimlak balik bentuk dia fu, dia trace mark ala kejong khususi. Teh nak kalian jongi kinong tray, kinong yalam jongi haka parti, baru haki tu kerja siru dia trace tombang, bangi ay, kecil ajengut kapan omba, kapan ini teh dia principal kaba parti gadan PDM itu ini baik apa parti umar baka mandate ke baka ke konstitusi ka ai banjo ini ka umur ba ngiram ke security mo ka biang ya di mandon parti ni persang ya kata ni ai pro ya kata bat ni ai paru ya ku bore kata de kata ka kamar jongi kum ka parti ni jongi kum ki men ni ka ni pa ko ta jonga ye ko parti Kaya ga respons ke joki. Tapi pentahi ki empat ai kata ka baki ong meo sendan karena dulu bangale la ong bala da dai pidon ka jing tuan mi no le ta ai no da ka resignation na primary membership jong ka parti ni mo we mele parti te kani ka bani sai baki ki don menta hak jing terkhat baki dang long hi emele